Aya bwali. Bisiba. Anki baba. Mbiyande. Ntebi yangu nakiole. Mbiyande. Ayora ate habari ya matuko. Mbiyande. Na ora ntene kyogende ta. Akibwali yani inkibono kiyaba nkitoko bunaga akibwali. Akibono nkindabune naye. Twalenge school amoiga. Ninyorete. Turiko ngakira simi ukwenda ugakira pinki gyatike kaba nkitoko bunaga. Ninche nchaka kuwakira simi gakibono no roche. Chigasi gakichikombuchere sikolo chigasi. No chimande narule roche. Nachire chomba mache naburuke mambi bituma nakorire gasi yonse nanyalibaga nachira gukora aya ngayiribaga liko chikukuba gakibono konyora nchendo sete bono gakitingo tumukalira natumukirasi nini egesuntekyo ngorosa gakichigasi akasunte gacheiga bono nintamaite egentokera neke ukubukike mambi kwebanga bono wa program gasi muno gokora kwabuka bwangu bugakora gasi bwangu twalibiya twatara nabasani bono umite ngo boy kanka nditayo nchibwikande ono ninche nkwayara ukali gasi nchembere naye sawa ninche nchaka kutarira ino bwangu nchanche none wiki yiwe gocha najona nyaka gasi kagusuire ngutarira ekanise twagachiramu lero tuli kungakira na nsimi lakini ndiyande naro ninche gutarira nonte yabe na orante yamanga no sinaye gwachire bono konga musende kurumata umwalimu orona ndio wakire simi mwalimu Ronald kwani atari kukwakira umwete bwali umwalimu oli umwete nabalimu bale umwete nanyomete ona lende twachalende tukaigwana ona baba kurumwa kuruli tukitanya kungakira simi akaenda akalimie simi na akire simi weekend matari kuguli simi tari kubata simi yani kwanza iri muteja nasai kwenye kwakire simi ulio chenje tie namba ga wali ngaikuwa manyeri abana akora gitukuru school ene karante ebi kwanya chenje tie namba na ruko ngakira yena kiwata getabono ngirene bwali abana kurucha na Mr. Ronald mwalingi ono gakoso musani no maite namanya ono sino musani ono urenga kwani nale kutika ko ninche twanchene ne litanga ninkikalekwa maite ngikwalingi obosani musego gakintaba ne gaki kuchinchire namba na rero mukugamba nere nchitari ko ngakira simi ono gakyara ngakire simi ngotika ko bwata ngate sengencho mwarenge nere atokora mboli na kimwa kwa ntono musani oli ono ncheni mate muri kukwana nere gaki ebisiba nkaingo chikomanyira ngamuri kukwana nere sawa na wale ngalende nambiga ama ita mundiri ya kwanza ntebeti na tata itibanto bange bakonya kumuchanda na kitu amanyene ndamuboli tange namba yani mukolere gara famanya ko genda ndamuboli maragobana na ki ngepisibe namba yake asikyo kumuboli ano musani ono maiti bono kerendo musani wongo kwe namba yabande basego kake bisibo tusalia masikani tari kusalika ari ninjanchi to mutanga kera gwanchi te igoni ninja to ari to mutanga tamo kose nero ko ngakire simi bono kyote ketengo bana ta go linke toko kibono ko moboli nama to namwarenga nera kake onya ndilikuwa lengo miyasare unango nero kwa nama itento ikega yara nama ite gonche kwa cha kwa musani kamanya gento kinche njoko nya unchando bongo kwani simi unango nero kwa mutagete ni na ki kwa kupurite kero twalinga gosani lakini nyora iga oli gajo amete abatu musibati gangaine teiga ngukule skuru agende ali nyumba ali town tamenye atige mukungu ya kuchigabu ambe ko bogi mubia nchirinde nkamwachera nakumbe nkonga bere nabaguchiko kwa ndarengo bosene gasi yago na kero mwali kuteba ninje narengororo buya mono nabankole teigo nindara simukura guchi nali buya nindara simukura tikato chitorora ona wanchira niteigo pakikana kwera advice oli muntu ono muntu ko ngaina akora ko binda okora kutie kuchigabu kwale bwe advice itanga ni utarata namanyete wono kwa manyiro rene kirendo gocha konsabere namba ya Irene ngwa manyete kwa manyira alafu cha konsabere namba kera ko limerete sime kwale kumutikana wono gwachire kondi wali ni maito igwete bya matu atikanite lakini jambo advice ya moiga omwali moyo iga ukungaina omweli agutumika guti njentare ngene ntali nere kwante tinganya ndirinko ngo batebiri ndo tole nere kera kunga kere simi ya bakomumbuye ntole nere kera kunga kere simi yakonya wonsana kanomo tunje konya konsi na kieki kwanza kwa chito kwa maito ngoma tingo gotarira nende kwanza tingocha pi no tacha ningi kwanya tingo nyala ko tingocha genda kuchali mwalimu mukuru ningokorera ba bakakaba ko tubabwata bagina ba penda nimutwara ningi mutwara ko senoyo tai nga device yare tale ko ya device bitanganya nenda kuchali